Kakerteng jonga kadai I eleri dar di Kharkongor but nga sa hanong thamai Shillong nga ngalit school hak Zilium Girls High Secondary School class 9 ngaran jengot Shipara ime jonga itrei ha MECL but ipa jonga itrei ha Ganesh Nas Hospital te ko hobby jonga kadi Banroy but Banroy nga asdang nado par bangadang Laisnem Southnem AA kumto hi te tang ro kumtahi ime ipa jonga ro kiarap hayang amo hakaniga Banroy ban siaw AA to kajing tmu jonga kadi bangan long doktor te nga ko aban long doktor bekas ka long kayarap maya ngaru pat kajing la jonga long ngan yarap iki beri ro dakaba ngin ngarwai artat but bangan kelat iki yo belai te ngasngo komen bha ba I father Michael ila bo e kani ka competition bangi ki kena ngin wan shimbenta mde ta ki kena henry ki samla ro ngin wan shimbenta hakani ka competition bangin yo pen I ya kasap jingi ya kasap ka phang jingi ba u belai ula ai hangi but bangin mde ban kelat bangin bo yo belai ni kong e ha